Hello Asharambari, ang Ramdewan phai tongbo 21st December Norok ni amchai Tulasiko Ramdewan Chowdhury para. Khwai Journal Office kanawo takleni bisikatal Tring na palai na bagay. O pandano luwaji NaiywiTongnairok kha Asharambari Tring Committee. E belai hambai maya foro Chini Mwkthang Minister Sir Advertisement bini naikul mungni Bising tino o Tring ni panda kotor ke palai jarna khwna hambai Joto family. Hi, ang Norok ni Khatuksa Parmitariang te phainai buskang 20 December ro ang phai tongo Tulasiko Ramdewan Chowdhury parao Khwai Journal Office ganao Advanced Tring palina bagai o pandano loa NaiywiTongnairok kha Asharambari Tring Committee te belai hambai maya foro Chini borom kanang Minister Sir Advertisement bini naikol mungni Bising tino mo panda kotor khe puila taklai palai jana thangi tongo jotono phaina bai kobok jao hambai. Hello khulumbai kha Asharambari amjoni jota takokle buksongno ani khakaham te chibaya faro phainai 20 December ang norni amse phaitongo abo hungke Tulasiko Ramdewan Chowdhury parao abo hungke Khwai Journal Office ni ganao taklai ni Tring bisikatalno Lamsogo bagi o pandano luwaji NaiywiTongnairok kha Asharambari Tring Committee tei belaikena hamaya phana musulo sini borom ganang Sir Minister Advertisement o pandano kotor khe palainani bagi appreciation bagi hingke Norok jottobai ajakan malayane malaidi hambai. Hello Asharambari, ang Chowdhury Department Norok ni amchayo phaina naitingo 20 December ro Chini Tring bisikatalno advance Lamsogo bagi Phai hingkha hangke Tulasiko Ramdewan Chowdhury para tai belai ke hambaya farna muchungo Chini Tring Committee rokno juno naito kasha panda khonsai recapna ni chef lai ma ba tai ko pai fly tai khakchang ma hambai na muchungo jeni fan bai jeni luwa jimung ba jeni cha tumung ba jeni opanda chung khai manna naito Chini khachuksa Minister Sir Advertisement sir ni belai ke hambaya farna muchungo belai ke hambai sir tai Norok jotono koi mangnaruko o panda o jotono phai chingwai baksa gerang phai na jotono belai ke hambai. Hello Asharambari, jotono no kholomo ang monodevi jamatia nerokne amchai Tulasiko Ramdewan Chowdhury para khwayo taklai bisikatal Tring no palaina bagi phai tongo o Tring pandano NaiywiTongnairok kha Asharambari Tring Committee te belai ke hambai maya faro Chini borom ganang Minister Sir Advertisement bini naikol mung Bising tino Chini bisikatal Tring haham dodam khai palai jangna thangi tongo apuni bagi rangchak ni takuktei bukok samno ang kobokna muchugo Norok bo haino jengbai baksa Tring bisikatal na palai na bagi khaidi hambai jotono. Hello Asharambari ni lukuro ang debadomatiya phai tongo norok ni amchayo Ramdewan Chowdhury para Journal Office bai ganao Tring bisikatal palai jani bagi phai tongo norok bai baksa aite ora Tring luwaji NaiywiTongnairok kha Tring Committee Asharambari ni aite ang sampai ya pernah Minister Sir naikol mungro Bising o Tring bisikatal palai jani aine bagai kono pai playa hambai jotono khulumbai taklai bisini Tring panda kotor ke 20 December Tulasiko Ramdewan Chowdhury parao ani team asemaha musical band te ang sangbai sanggubin phai tongo tei belai ke hambai Asharambari Tring Committee ni joto members rokno o panda bongni bisingti te especially thankful Chini Tripura Haste tabungni bolong bedengni Montri Advertisement no bini naikul bisingti o panda khlaijana nai tongo tei jotono na humble request ani team ningri panda on jotono phai supari Chini team asemaha musical band phai tongo malai dene 20 December tapok dio date no muitu khaidani hambai. Khwlainani khulumya foro takukte bukokno ang istri debama phai tongo Norok ni amchayo Tulasiko Ramdewan Chowdhury kanyo o pandano NaiywiTongnairok no belai ke hambai Asharambari Tring Committee no tai belai ke hambai maya foro borom Sir Advertisement bini naikol muni Bising tei o panda belai ke kotor ke palai jana thangi tongo Norok bo phaidi ang bo phainai par himalayo pandano pasaglai.
Phaitong 21st December Norani Amchayo Tulashikok Ramdewan Chowdhury Para Khwlainani Office Ganao Takleni Tring Bishikatalo Khwlainani Bagi Hangke o Pandano Luajine Ungkha Tulashikok Tring Committee ro Te bele bele khano hambai maya faro Chini Minister sa ani Mesh Devar mano bini naikol mungtino motring ni panda kotor makhe palai jana ni thangai ta kya kha khayno joto na phai chung bai pal baksa ung phayano hanai ke norab dati na mala leano 21st December till then kaham ka tonglai bai di hambai Hello Asharambari ang nong ni khachuksa pinaki deborma ang Phaitong 21st December nong ni amchai Khwai Tulashikok Ramdewan Chowdhury Parawo Taklai Bishikatal Tring Palaina Bagi Hello Asharambari Chini Jadoni Musamung Bodol Team Phaitong Norok ni Kamiwo Advance Tring Palaina Bagi Date hingke 20 December Thai hingke Khwai Tulashikok Ramdewan Chowdhury Para Subjunal Office Ganao जों बेलाखेनो तंथगलायजाक नरक नि कामियो फर्स्ट टाइम फाइ ट्रिं पालायनायनि बागै बेलाखेनो हामबायमारियो आश्रमबारि कमिटि ट्रिं कमिटि मेम्बार्स दङ ताय बेलाखेनो हामबायमारियो चिनि बरम गोनां मिनिस्टार सार अरिमिस देबुरमानो तिनि पिनि तिदुलमं बायनो महाय बिसिकताल ट्रिं पालायजाकनानै थाङै दङ हिंके मालायनि नरक बाय 20 डिसेम्बर के फानो फाइनान बागै ता पगदि बेलाखेनो नायथदक मुसामुं रुचापुंनि पान्दांनानै थाङै दङ Hello Asharambari Khulumka Norok Jotono Ang Sevika Monsoi 21st December Phaitong Nongni Amchayo Tulashikok Ramdewan Chowdhury Para Khwai Journal Office Ganao Taklai Bishikatal Tringno Palaina Bagai Khakhayo Norok Jotono Phaimanjak Phayana hine Hello Asharambari Khulumka Jotono Jeng Khwrwngbar Muko Bodol Phaitong 21st December Norok ni Amchayo Tulashikok Ramdewan Chowdhury Para Khwai Journal Office Ganao Taklai ni Tring Bishikatal no Palainani Bagai Pandano Luajinai Rokangkha Asharambari Tring Committee Ai Belekhen Hambai Maya Faro Chini Born Gonang Minister Sar Onimesh Debormano Bini Naikol Mungni Bishingtino O Tring ni Bishikatal Kotor Khe Palaijangan Nai Tongo Sonrok Jotono no Koyo Phai Manjak Phaidi O Tring ni Bishikatalo Chungbai Ge Belekhen Hambai Malalainai Daktino